Goedemorgen alle. John Peters hier met gedankens uit Gottes woord. Nu is januari de 17e van de 2026, op 10 mars. En ik hoor een vriend, die vroeg een goede vrouw deze week. De vrouw weer, wat kost een Heil'jen Jeist Hoeren? Reed hij? Wat jij in te horen? Dat is wat we ons vervieren willen voor de nächste paar minuten. So wir weten dat Gott is de Vader, de Zoon en de Heilige Geist. En als Jezus verleidt, die gingen weer terug en ziet Jezus, dat is werkelijk Gott dat ik verloot. Wenn ik zijn hier op een stad, ik zijn hier als mens, maar wanneer ik naar de Vader ga, dan wordt hij den Heil'jen Jeist uitgegeven. En dat Oude Testament had geredet van op al het Fleisch. So, alle mensen hebben de overtuiging van den Heil'jen Jeist, dat er fehlt een Heiland, niet zo? Jezus zei, de Heilige Jeist wird überführen über Sinn, Gerecht und Gerechtigkeit. Dann sagt er zu den Jüngern, das ist viel besser, wenn die kommt. Und dann kam der, den Pfingstenwochenende, und den wird uitgegoten op een Gläubige. Und von dann bis nu, wer Jesus annimmt, der hat den Heil'jen Jeist. So die Frau ist vielleicht das erste, wer ist der Heilige Jeist? Well, er ist der Drader von der Gottheit, der versprechen wir, dass der wird kommen, wenn Jesus hier treten im Vater wird dann. Jezus hat von den Heil'jen Jeist geredet in Johannes 14, 15 und 16. Und er nannte ihnen ein paar sehr wertvolle Nummern. Er sagt, das wird ein Tröster sein. Der wird Trost geben, für die, was es schwer wird. Er sagt, der wird Denken halten, was Jesus gesagt hat. Er sagt, der wird Kraft geben. In der Apostelgeschichte sagt Jesus, die waren mit Kraft gefällt worden. Er sagt, der Heilige Geist, der wird uns Motto sprechen. Und der Heilige Geist, das wird ein Lehrer sein. Die wird uns lehren. En so die dingen, dat zijn de dingen wat de Heilige Geist deed. Wer nu Jezus aangenomen heeft, der heeft den Heil'jen Jeist. En verder, als de vrouw niet zo zei, fehlt mir mehr von den Heil'jen Jeist, er fehlt den Heil'jen Jeist mehr von mir. Die dingen wat verder am Stich stehen, dat de Heilige Jeist nicht so klar reden kann, dat is wenn wir te drak zijn. Wir sind gefesselt mit Lasten oder Sünden. Wir haben ein Wort. Oder wir nehmen nicht Zeit für Gott. Wo kann der Heilige Geist dran be? Nicht so, wegen der Heilige Geist, den wird betont als sanft und still. Paulus redet sogar von, dass den Heiligen Geist soll nicht gedampft werden. Was meint dämpfen oder den dampfen? Weil wenn du einen Vieh hast, dann der ist mit Butter dampfen, nicht so? Und so, er sagt, du den Heiligen Geist nicht beschränken oder wo das heutige Wort, wenn ich hier an denken, da dämpft nicht den Heiligen Geist. Da den nicht dolen, lass ihn lieber aufrecht sein und in die leben, sodass den zu hören hat, dass diese Dinge kann tun. Warum in der Heiligen Geist ist sanft, er ist auf ein weker Hort so zu sein, ein weker Geist, sodass wir ihn verstehen können. Und so, nu als die Frau dann, der Heilige Geist zu uns reden. Von der ersten Tag. Meine Antwort ist 100% ja, hij dat. De Frau ist bloß, wo dat hij reden. Und dann vielleicht noch der eine Frau, kann wir den hören, oder sei wir bereit, den hören oder den horchen. Wenn er dat der Heilige Geist ans Denken halten, wird gleich schein gehen. Und dann müssen wir eine Ändernis merken, oder wir müssen bekannt, wie sind wir alle was. So die Frau ist vielleicht nicht, der Heilige Geist reden, aber die Frau ist vielleicht horch wie nicht den. Und so, wo der Heilige Geist reden, zu gläubigen Menschen. Weil zu ungläubigen redet auch, der hat überführen über Sinn, Gerecht und Gerechtigkeit, sagt Jesus. Er hat Menschen überführen, dort wir sind Sünder, und uns fehlt ein Heiland. Preis dem Herrn dafür. So, nur dort noch haben jeder Mensch einen Port von den Heiligen Geist gekriegt. Und wenn der Jesus annimmt, dann kriegt er den in volle Moten. Und so, dann ist die Frage, wo der Heilige Geist reden? Ich habe ein paar Gedanken über das. Der Heilige Geist reden in deine Gedanken, oder in dein Gewissen, oder in dein Gemüt. Ich frage mich früh, ich sage, Neddy, hast du einen Gedanken über wo der Heilige Geist reden? Well, sagst du, wenn du für was beten lässt, und er die dann einen Gedanken gibt, dort hat der Heilige Geist getan, der hat die geredet. Und für einen kannst du beten, Heilige Geist, gib mir Weisheit, halt mir diese Frage zu verstehen,
Wat zou ik nu doen? En zo de Heil'jen Jeist kon reden, en dacht in gedanken, mij valt bij, irgendwo in 2018 of zo, dat ik een pick-up zegen te kopen, ik wil een truck kopen. Eén wie een zwarte Ford in Slayton, Texas, en dat andere wie een witte Chevy Diesel in Lubbock, Texas. Mij interesseerden de trucks beide. En wie kan wachten Lubbock om die beide bezien. Irgendwo bij Brownfield, Texas, dat ik beden haar, de Heil'jen Jeist. En ik wil hier in Heil'jen Jeist beden, because ook. Ik zei, Heil'jen Jeist, wil je me wijzen, welke truck ik van der kopen zal? Het duurt niet 10 minuten, dan kreeg ik een phone call. De eendammer van den witten Chevy Diesel zei, dit wordt niet doen, de truck is verkauft. Ik wil die bus weiterladen. Dan vond ik aan God te danken. Ik had je gebed, voor wijsheid, welke truck. En den truck, wat ik gekauft heb, van gezien, heb immer fijn geschaft, schmakke truck. En doet like de Heil'jen Jeist schaffen, niet zo. Doet dat hij daar een phone call reden. De Heil'jen Jeist redt ook daar 2 of 3 mensen. De andere mensen zou ik zeggen. Jezus sagt, wo 2 of 3 top zijn im gebed, is hij in de mad. En zo wanneer we vielleicht top beten, de jemand heeft een woord, dat kon de Heil'jen Jeist zijn. Hij kon daar andere mensen reden, te die. Hij wilde hen ook daar zijn woord. En wo krijgen we dat te houden? Wel, we moeten in zijn woord lezen, of we moeten zijn woord horen. Viele van ons kunnen niet lezen. Dat is geen trouwelijk, de motto-spreken door aan naar het woord horen. We zijn zo begoofd als deel met YouTube-video's en de schrijf op CD en memory stick en zo wieder. Keiner heeft een excuse en vergeven niet in God zijn woord te zijn. Wenn de Heil'jen Jeist, die kon daar God zijn woord reden. De Heil'jen Jeist, die kon ook reden door het gebed. En nu wil ik een beetje stil houden. We denken verder van beden als bloß met God vertalen en God praten en God naar dingen vragen, niet zo, vielleicht dankbaar zijn. Maar weet je wat het gebed nog is? Dat is horchen. Dat is vertalen te God, over een verder stil zijn en horchen. Er is nu een im Oude Testament, wo Elia naar God zegend deed. En dat sagt, God weer niet in het vuur, God weer niet in den storm, maar God weer in de stille tijd, du wie hij. So, zum den Heil'jen Jeist hier, moet we verder leren horchen im gebed. Zie im gebed, aber da horchen. Wat van je danken is ja voor die aan? Woon vars dat hij opwagen. Verder, wanneer ik niet sluiten kon daarna, heb ik gevraagd, God verder, voor wem zou ik beden? En de eerste persoon wat mij bevalt, dat heeft God mij aangegeven. Dus ik vraag nach, dat ik voor alle predigerlied beden, wat ik kan en wat ik van weet. We hebben vielleicht 51 lied. Het leeft God geeft me dat aan, dat ik in Heil'jen Jeist. En zo, wanneer ik denk aan horchen im gebed, dan denk ik aan de eendammer van Chick-fil-A restaurant, die we op TV. Dan vroeg een prediger, de Chick-fil-A president, wanneer vangt Chick-fil-A aan te wassen? Wanneer vangt het aan gezien te worden? Oh, zei de president van Chick-fil-A, dat kan ik ganz leicht beantwoorden. Als ik leer horchen im gebed. Niet bloß beten te God, niet bloß vragen en praten, was ik leer horchen. Dan heeft God mij verschillende ideeën, wo dat business teraan. En Chick-fil-A is nu meest nummer 1 in de wereld met chicken verkopen. En God zegt hij, sogar wanneer ze om zinnig toe zijn, niet zo? Ze zijn vriendelijk, zijn schaftig, goede bediening. Die zijn gezegend worden. Wat deed de president? Hij deed horchen im gebed. Wofür wir das dort nicht so? En vielleicht soll es dit zijn. Du kannst in Heil'jen Jeist immer beter en beter kennenlernen. Lees van aan, leer van anderen. Vrouw aan, dat hij zich weer bekend te die. Vrouw aan, dat hij zich weer openbaren te die. En die wijzen wie hij is. Die was die wonderen wat de Heil'jen Jeist, er wil dat gebed wat beantwoorden. Te den Heil'jen Jeist kost beten, hij is God. Hij is hier op Erden. En wat Jezus hem een dag traineemt, oder de Vader zei, hij wordt in Heil'jen Jeist een dag trainen in huis holen. En dan zijn we bij Jezus im Himmel. Ik geloof ook aan de entrekking, wo we worden hergehoven worden, voor Jezus komt, over de overloten nog meer van vertellen. En dan zegt de schrift, de Heil'jen Jeist wordt met ons top opgehoven worden. Dat jij in Thessalonica lezen. En zo, ik wil bloß moeten spreken met deze aansporing. Leer den kan. Dan was je beter hier. Dan was je een stem kan leren. Zum Beispiel, wanneer mijn vrouw bij ooit komt, ik weet dat is mijn vrouw. Wel, weet ik dat? Wenn ik kan die zo goed. We moeten zum Beispiel zijn dat ik doe kan Trump een beetje. Wat kan we president Trump? We zijn hem over TV. We hebben van hem gehoord, niet zo? Wer kan Trump nog beter?
Oh, die Senators und die Regierungsbeamten in Washington, die können die noch besser. Die haben die noch 14 seine Seiten die. Wer kann Trump der Beste? Seine Frau Melania. Warum? Wenn sie es dich bei an, sie hielt seine Stimme, sie weiß, was er hat, kriegt sie das mit den Heil'jen Jeist. Sie mit am Taub, redet an, lest von an, seht an, und Jesus sagt, die will die trösten, die will die halten, die will die lehren, die will die eine Erinnerung geben von was Jesus gesagt und getan hat, und die will die fallen mit Kraft. Muss Gott die segnen von der Mars und checkt das Video wirklich wieder. Sehr Dankeschön.